السلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa qala aydan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Kiai Haji Muallim Saleh dak selerana beten kaula amul jaki beten kaula ta'zimi. Ajunan Kiai Haji Sya'dani Bahar jukan beten kaula ngaku ngaki. Ajunan semulja Kiai Haji Suja'i jukan beten kaula hormati, ben seteja para kiai, seteja para guru. Terjukan tak galib ajunan Kiai Muhammad Shalihuddin selaku takmir Masjid Istiqmal. Tak galib ajunan Kiai Abdul Aziz ben seteja hadirin hadirat jamaah Masjid Istiqmal sehadir kesempatan mangken tanpa terkecuali dak seteja ajunan saapun alingki beten kaula hormati, beten kaula amul jaki. Kaula ben ajunan sepertama ngiring amu ciben asyukur da Allah. Kesempatan samangken kaula ben ajunan takdir alengki ben hadir kak dinto tempat. Tempat semulja kak dinto teluma Allah Subhanahu wa taala. Acara semulja kak dinto ibadah da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ben asareng kelaban orang-orang sedeti burleburna Allah, para alim, para ulama. Semoga alengki kaula ben ajunan kesempatan mangken kak dinto sareng Allah beteti perantara kaula ben ajunan teti orang seselamat ia akhirat, teti orang seteka hajat itunya lanceng umur sebarokah nak poto na solihin ben solihat ben beteti orang seoleh ridho ipun Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngiring ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjing Nabi sekak dima ajunan Gusti Kanjing Nabi kak dinto tungsit tunga makhluk ke Allah sebisa nolongin kaula ben ajunan mahsyar kalaben syafaatul uzma ipon manusia mahsyar kak dinto adente proses hisab, adente proses penghitungan amal kak dinto bektona tak sekejap. Dalam keadaan payah ketika dinto hadirin pertama kali pertolongan ajunan Gusti Kanjing Nabi saya paringaki dak kaula ajunan
iki kak dinto syafaatul uzma, iki kak dinto pertolongan makle kaula ben ajunan umat Nabi Muhammad amal la tuli ibitong sehingga tuli ipangki pasera se selamat masuk surga ben pasera se tak selamat masuk neraka. Saampun ipangki se tak selamat beda masuk neraka, pertolongan kanjeng Nabi kedua kak dinto kanjeng Nabi anyuun ke Allah makle seteja umat Nabi Muhammad setoman andi kelakuan bagus otabah setoman mau selawat da ajunan Gusti kanjeng Nabi epa burung seepa masuk neraka makle yang kes masuk surga semoga termasuk kaula ben ajunan kelompok se yang kes kak dinto amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, semangkin sepertama kak dinto acara haul dari bengasepo kaula ajunan terjukan acara maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa napa kaula ben ajunan mi parlo abada aki haul? Sepertama hadirin, adu aaki orang sepo seampun setekak dinto lakar debuna Allah kotu ili beli tak cukup sakalian. Buktena Allah debu di dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walladzina ja'u ben orang-orang banyak ja'u saya datang pasir alladzina min ba'dihim dari samarina orang seadaan kaula ben ajunan kan termasuk orang anyar etempeng ring sepo kaula ajunan teh. Yaquluna pas adu kaula ben ajunan orang sebudian adu aki orang seadaan Rabbana ighfir lana ya Allah sapora aki tu sakaula wali ikhwanina bentaretan-teretan kaula alladzina sabaquna bil iman setretan kaula kak dinto ampun acung kelui kaula dalam iman artenah orang Islam seampun seteka ada itu aki nyuun sapora di orang sebeda mangken. Cepon ulama tafsir ayat kak dinto menggunakan entek sponsor dulu. Bama apoter nyebut kanto. Udah kan kantone pah kak kanto. Nah, oh senika. Oh beda bito ngena make ari beli. Ika gula nginom mah dari mana? Nginom cup dajen apa cup lauk? Kalau di patas ke contangan ni. Pun tak usah buka. Oke, sekelangkong. Oke. Ika gibah. Kalau ambian kayaknya. Jadi kan tu bisa, apa terlibat lauk. Mik nyari laku gitu sama. Ayo tahu mungkin saya syuting lebih dabitan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Neng ayat ki puru kak dinto. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna kak dinto cepon ulama fi'il mudhari. Apa napa minta ngangkui kolu, minta ngangkui fi'il madi mi yaqulu. Ulama ahli kalam atau ahli nahwu adabu fi'il mudhari kak dinto salah satu faidahna istimrar tajaddudi. Fi'il mudhari kak dinto zaman hal ben mustaqbal mangken ben sebekal datang mempunyai faidah istimrar tajaddudi. Eli balih ayat kak dinto ngakui fi'il mudhari cepon ahli tafsir beda maksud Allah makle kaula ben ajunan atua aki orang mate kak dinto beni cuma sakalian tapi kotu eli be senton mun beda orang mate dari hari pertama sampai hari kepeto tahlilin apa tak tahlili Pak poloware selameti apa tak selameti 100 are beda acara napa punten Saibu are pagi ibadah aki selamatan boleh iki napa punten
Pak pentahun ketimang kene ke haul pentahun haul papulong ben molotan maka ajunan seandi orang seposet kalau ben hole ketimang ken tahun dateng boleh maka ring sepona ajunan seampun set gemet umpamangi beda tusa saiki beset kalau ben acara haul kak dinto isapora bi Allah amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mau jaki Allah banyak perkara gak dinto bisa tetiaki kula ben sampean tusa ni kayak sepora. Pertama Allah akan mengampuni dosa umat Nabi Muhammad. Yang pertama bisalah kalaben kau leben ajunan aja ge bejeng 5 bektoh. Mun kau leben ajunan ki aja ge salat 5 bektoh, maka kau leben panjenengan meskipun dosa tak ambu insyaallah kula leben sampean bi Allah tusana ibadah. Amin. Makanya bejeng gak dinto termasuk ibadah selok bisa itinggal dalam kondisi panapa saus. Apa-apa? Karena bejeng gak dinto salah aja gak hubungan kau leben ajunan da Allah saben areh cuken nyapora tusah kau leben ajunan setiap bektok. Makanya kanjeng Nabi adabu sholawatu khamsin kafaratul lima bainahunna bejeng 5 bektok kak dinto nyapora tusah antara bejeng selema ajunan ala kutusah marina duhur mangken mun abejeng asar gemet marin duhur mari asar ala kutusah keng mun bejeng maurib esapora tusah marina asar ala ko tusa marina maurib keng mun isa salat esapora tusa marin maurib tusa mari isa keng mun sopu abajeng tusa mari isa bi Allah esapora pakelar ala ko tusa gula ben sampian keng mun bajeng ki jaga insyaallah tusa gula ben sampian tak kira iki mate amin. Makanya kaji Nabi nikah mesen sebelum sedek as-shalah as-shalah saya ingat mesen bajeng saya ingat mesen bajeng ibadah selain gak dinto bisa irempuk keng mun bajeng tak bisa irempuk hadirin. Ibadah selain bisa itunda, keng mun bejeng tak bisa itunda. Sampian apa sah bulan Ramadan, keng sampian sake oleh tunda apa sah bulan Syawal, tak usah apa sah Ramadan. Sampian apa sah bulan Ramadan, keng sampian melakukan safar perjalanan dek ke Jakarta, oleh tak apa sah, oleh apa sah bulan Syawal. Sampian tak apa sah bulan Ramadan, Arafah tak kuat, merasa ngang polompa. Jadi mun apa sah tak kuat, oleh tak apa sah. Apa saya bilang? Apa saya bulan Syawal? Ya jangan tak kuat, jangan tua. Bulan puasa bila tak kuat, apa saya bulan Syawal? Kan jangan kero. Dak remah mun orang la tua, oleh tak apa sah. Jadi orang mun la tua tak kuat apa sah, oleh tak apa sah. Langsung majer emot. Ya apa sah? Haji, pese tak cukup. Tinggal entar ke Mekah sih ber, entar ke Mekah ber, na Mekah sennya. Bangun ke Mekah asli tak ada pak. Otabah entar ke Mekah pah beda penyakit ke diri bering pada corona sampai 2 tahun hajan nutup gugur gula ben sampean kita entar tak napa arapa makanya mun dak pesawat alang ngoye deh iki tak mun saya kena kholil ke Mekah ni kan numpak papan nyiur apa jeung asar bulan tak nyapo ikan to ngalak papan nyiur sebab aing pahe tompa depak ke Mekah asar kita adan kina ni ke saya kena kholil Benggalan para juga Allah keng mun kanto mangken mun karo kholil yasin jak ninda lain makin nyaman daripada kholil macam-macam mun pas sampai pas jelem ka aing beni orang geus dapat ke Mekah jerengkong anapa lain tingkatan nggih lain tingkatan saya kena kholil gak dinto saya kena kholil saya Benggalan beni seria saya kena kholil Benggalan gak dinto waliullah sehingga banyak kelakuan-kelakuan seni benian banyak kelakuan-kelakuan saya tak masuk akal sering tergula cerita cak dengan Pak Bupati Benggalan ni kan di acara tu mantu teluari telu malam terus tak ojen minta cimat ke saya kena kholil nulis sakit saya kena kholil cimat pai beli kertas ni kak sabuk itas a tak teluari telu malam tak kira ojen insyaallah cimat tay sabuk itas segenteng acara Bupati teluari telu malam napa boleh ojen ondum le kepunten kak benih cuma teluari telu malam sampai 20 hari acara nan lama hari ojen apa kun tak turun pah tera nak mangkel cang Pak Bupati nami talempes hari cak dengan minta ning telu hari 30 hari cak dengan Mekasen banjir Sumenep ojen Sampang Nambere Benggalan Nimor cang Bupati pelaking margana tolesen saya tasata ruwet ku tak pahe kalak tolesen pan tolesen ni kalak pah ondum mari ondum pah ojen terus pah penasaran Bupati berarti keng margana tulisan nungku ojen tak turun keng pah ayat apa saya tulis mecek mantine ku tak etek film kamar ku ya lah beni ayat
Beni solawat tulisan Arab keng cak Madura. Apa tulisan? Palaang bupati raja iku. Iya jelas kar tulisan aku. Ongguan deh mu. Betorot pal tak berjajah kah. Cek kronik kasih tulis ojen bisa tak turun kak. Makanya mun sampean di acara aku lekuk menambah otiaki tulis kaya kak. Mun tak kirim ben lap ke lap ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah selain bisa ditoleransi, tapi untuk ibadah bajang tak bisa hadirin. Untuk ibadah selain bisa ditunda. Zakat keng mustahil ke kita ada senarai mata ada oleh tunda. Sedekah oleh tunda, keng mun bajang tak bisa ditunda. Alasan apa saus bajang ini kata ada yang tinggal lagi. Tak bisa. Cuman bada rukhsah, bada keringanan. Untuk tinggal bajang tak oleh rukhsah bisa. Nggak gula kan di Bangkalan. Gula kan sebenarnya kantone ka lebih belum polo beluk kilo. Jadi para dusak kalau nak gula ni. Baca belum polo beluk kilo. Sasak kan yang 50 kilo. Nggih. Jadi gula ni kalau para dusak juga kantone. Jadi gula antara duhur ben asar nikah oleh keringanan. Carana bisa gabung apa yang deki asar oleh. Tapi kutukan niat waktu duhur. Keng mun duhur makin tak ikan niat tak oleh apa yang asar. Teti jamak nikah kutu ikan niat dari waktu saya ada mun jamak takhir. Jadi kutukan niat engkau tak apa yang asar. Ya apa yang deki apa pelong ben asar. Mun tak niat tak sah jamak teti kodok. Arami kutu niat. Mak ada pangki antara orang seenteng ben seniat aja maaf. Jelas. Jadi tak boleh kutu niat bagi makin. Jadi pun bah makin tak engak isa apa aja ngeroboro deki ban asar bah apa aja ngaduhur. Makanya kata oleh je mak dek hukum apa kuntusak. Keng mun ngak gula duhur kan kilo apa aja. Oleh apa aja deki ban asar ni ka oleh papolong. Salah oleh papolong ban asar oleh apa aja ngak ketok kedua-dua. Jadi duhur gula apa aja ning 2 rakaat ngolok salam asar apa aja ning 2 rakaat ketok kedua-dua. Keng tak oleh ketok boleh kan. Jenjak tu kok pangutim pian apa aja gentung situng deki. Bulan sampai antar ke Jakarta mun jauhan pala oleh ketok boleh. Mungkin ki ketok boleh aja abajang tinengki. Soalnya ada faidah nak. Paham bu? Jadi mun sampean perjalanan dari Sumenep ke Surabaya, ketina pak hukum duhur sampean kak dinto oleh bajang dekian ibu di. Otaba abajang ka ada mungkin. Neka oleh. Abajang mungkin ni. Jadi asar abajang mungkin. Keng mun abajang asar mungkin. Maka kutu aniat ja asar papolongah sebelum ngolok salam abajang duhur. Sini kampian makin kan abajang duhur ka ada ki. Mari abajang duhur kan abajang asar marina. Keng abajang pokol situng. Maka nih kesarta saya pertama. Saya abajang sampian kutu keluar dari batas sur, dari batas tisa. Jadi tak oleh abajang ikan tumah mangkat tak oleh. Kutu mangkat geluh. Kapan depak katisa. Kenapa saya marina kat sentol ni kenapa? Apa? Lampreng. Depak ke masjid kan sampean pak abajang. Cak abajang kantor kutu keluar geluh dari tisa kantor. Keluar geluh. Pada pak sampean abajang duhur 2 rakaat. Senapa 2 rakaat kosor. Ketok berarti 2 rakaat di sampean. Sebelum ngolok salam duhur kau tukan niat ja asar abajang ngamarena. Jadi jamak takdim kak din. To niat asar cak abajang ngamangken kau tukan niat ketika ki abajang saya adaan. Ketika niat ketika abajang duhur engkau re tang asar abajang ngamarena. Maksud apa andi ngenangen cak asar abajang ngamangken sini kele. Mun sampian tak niat abajang duhur. Pan mari ngolok salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangasar pula aja abajang satia. Pah mancing boleh. Tak oleh. Ni kenyaman benih tak oleh. Mun jamak ni kutukannya dari seadaan. Paham ji? Mun jamak takdim. Mun asar abajang duhur. Maka bi sampian niat abajang asar kutukannya ketika abajang seadaan kita ngolok salam. Imma sebelum abajang kaniat cak abajang mangken asar. Imma la abajang iaten apa aroma saja asar abajang mangken. Pokok sebelum ngolok salam kutukan niat cak abajang asar marina. Mun lamari ngolok salam sampean tangan asar abajang setia bukan dekian tak gena abajang. Tak oleh karena gelah tak niat senikam biang. Paham? Jelas? Oleh ketika keluar dari batas sampean nikah oleh abajang asar epaka ada. Mun abajang asar epaka ada duhur abajang 2 rakaat pah asar sibudian.
Mun ngak kula jamak takhir apa jeung dekian, kula oleh apa jeung duhur kada baru asar, otaba apa jeung asar kada duhur sebudian pada oleh. Jelas? Iya lah makin bingung lah onggu dia buk lekas maring. Ki dengan ni kebek semua ruwet ni kan ki. Mun ngak ni ke dekik bagian ni kiai ni kesampian atanya saus kula ku tokok kula pai. Sampean ka sorba aja mangkin ka sorba aja. Sampean atanya, dek remong ku mun apa jeung ilong papolong ro kiai sanikah. Dikibi kiai pas ibalik usolli fardhu dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i jam'a satin dak iya. Jadi apa jang ilong papolong dak rem bu. Jamak jadi beda jamak takdim beda jamak takhir. Oleh papolong dia 4 rakaat oleh sampean gak dintoh jamak kosor. Salah papolong ki ketok kedua oleh boleh. Oh tapi senikam biang. Dan gula teman oning dari Syekh Taifur Ali Wafa. Ampunten sumenep. Kan banyak kita pakak roh. Ki. Alhamdulillah sumenep ni ka andi dengan lembuk. Kita Taifur ni ka kula lambok setero andi kitab bala ko tulap ni ka tega mutu kopi. Ni ka senoles kita Taifur Ali Wafa ni ka. Jadi matur ni ka banyak ulama si ulama kadinto berskala internasional. Salah satunya di Sumenep sampean andi Ki Haji Taifur Ali Wafa. Ampunten. Maka nak syukur ke Allah beda orang alim seluar biasa Sumenep ni ka. Manabi Sampang beda Ki Haji Barisi. Manabi Banggalan bu banyak Banggalan bu. Bani karaoke tapa makin si banyak bini naik Banggalan dia. Bah kan sepenting muka kia bu. Ya mas tunggu muka kita betunggu muka. Sampai reko. Muka Quran. Muka sampai. Malah sini kau le sampean. Wah ha. Mun urusan sampai pada iya deh kak. Malah sampean nika mbiana jalan ke Sorbeja. Pokol situng sampean Pleman dari Sorbeja. Pokol situng Pleman, mangken pokol situng ni ke Pleman. Depak kanto kira-kira deki pokol lemak lemalem. Maka sampean oleh tak usah jamak takdim, tak usah jamak takhir, apa jeung compok deki tapi kalaben kodoan. Jadi oleh tak usah jamak isor fajar, tak usah jamak takdim, tak usah jamak takhir pada pak karoma geluh. Sepenting cek keluar dari waktu asar. Dapat kantok duhur apa jeng keng kutu 4 ni kata oleh ketoknya karena titi kodok ni kah. Titi hukum tak tu sampean ambor oleh jalan sengkala apa jeng Roma pada. Titi untuk masalah bajeng ni kah tinggal tak oleh tapi hukum ipa gempang. Gi. Kula tak bisa mancing dan gula tepani asam urat, kolesterol tinggi macam mereka bersetruk ringan. Mun tak bisa mancing bani oleh atinggal bajang, tapi oleh atinggal mancing ilmu bajang. Bajang tojuk ngak gula ni. Kakor seseni kak. Tojuk seni ke bukta apa? Jadi bajang ni kak oleh tojuk aselah, oleh sampean. Oh tapi tojuk kakor se oleh. Jadi mun sampean mancing tak bisa, akor sian ngak ni kak. Dak merukung ngenda. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujud teh ngenda pamabeun. Tak usah apa depak kebab belingkang dekim dan. Karena ni kesujud tak normal, tak berdebik bejeng biasa. Paham? Setimpian umpama mancing tak bisa, kalau ben alasan sakit, mun mancing mun ejek aja sampean tak kuat tak mampu bisa mancing, keng maki bisa ejek aja tak kuat panabit. Nak kuncek maksana. Oleh bejeng tojuk korsian senika. Tak napa. Rukung. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Sujud dah. Allahu akbar. Maka kita ada ni kana pada. Senika. Sepenting mah ben gelak kasah. Tak usah pada bak kebaba punten. Tak usah. Jelas. Tak bisa gula bujang tojuk tak bengkong bitun butun belu. Berapa bu? Telok. Ndak telok man. Tak bisa tojuk. Makai pakon abejeng solamut tojian tedung mereng. Mun tak bisa toju abejeng tedung mi. Aulo dejek so kona ke lauk debere. Mun tak bisa aulo lauk. Jadi mun tak bisa miring kanan miring kacir. Aulo lauk debere sini kah. Paham? Rukung dak remah. Cetek apa gulih. Allahu akbar. Cara sujud dah kuli pasantaan sini kebuk nyium anu ni nyium lama ni Allahu akbar Allah sini kah jadi ruku ben sujud maguli cetak bu tak bisa gula bujeng miring dat saran ni kena dengan mun tak bisa miring sholla mustalqiya abejeng tedunga gentang keng mana gentang beni aulo dejeh aulo temor so kona ke barat duk kiblat orangak cetak ke bede temor sini ka mana gentang cetak patikian keng sambian mun abejeng gentang
Amit gelu kalaki na. Hahaha iko. Ongguan deh bu. Kabel kak kok sa gentang deh kayak ngabojeng kak gua. Bener tuh kok nyebu ngajak main pal kapalan baheran enggak? Iya. Paham bu? Takut rukuan sampean bu. Apa jeng sakit ini tak kutu rukuan. Mun apa jeng tedung sedekah. Lah topoe ben sampir soko. Nah taneng topoe ben sampir soro topoe. Cedak ka sepenting aurat nika pada sampean. Kelampian nika apa jeng nika pada. Tak kutu ruku poter wa. Tetapi sampean tak kuturat melarat. Kok apa jeng ada masa selain ruku. Maka tak rukuan pada sepenting sayang kuine ka soceh. Jelas? Tinggal soko na budaya luar. Lepas topoe sampir kana topo lak nika. Taneng kok padeng lepas topoe sini ka lepas apa jeng sini kampian. Jadi sepenting lah tutup tak rat melarat. Ki tak bisa apa jangan gentang. Napa cang sampian melkot pada. Lapa cang nungep pada. Iban tak bisa gentang kan? Mereng lah tak bisa gila. Gentang. Gentang tak bisa lagi. Apa cang? Soko na ibara pada soko na ke atas pada. Derem apa sepenting apa? Jadi sampean paling bisa melkot ya melkot lah. Macam Fatihah takbir rukung cetak penunduk. Sujud dak penundukan sini kabu. Pakun bajang ni pakun tak bisa elang kewajiban. Tat kula tak bisa audu ni kak. Ni kerja pun dokter mun nyeting aing kula ni kesajian sarah. Mun tak bisa audu sementara kula najis kabeh ni kak kalampi najis badan najis tak bisa audu tak bisa nyeting aing tak bisa asalenan. Malah kula kan kui impus selang impus. Malah kula kemene kan kui selang ke dalam tak bisa. Dak ada masa abajang abajang faqitu tahurain. Apa yang dalam keadaan katinikah tak usah audu, tak usah kelampian soceh, tak usah andi uduk sambian. Jadi tak usah audu, tak usah aceh soceh. Dalam keadaan najis tak apa. Carana kira pecah sambian, bila bisa pejang tojuk, bisa tidung mereng, bisa gentang. Tinggal makinan sarung najis, gelanun, aku mengang kui selang, badan aku impus, najis kapi tak napa. Ni kenyaman abajang faqitu tahurain, pakun wajib abajang. Keng mun bajang badan najis tak andi uduk ngak nikah ku leku kapan beres kodok bito ya mun nakin kodok berarti kan dak faedah ni sa bajang bedehuk sampian mun pah sede kak mun pah depa umur dari sesake sa bajang nikah sampian tak andi utang bajang etrem masih bajang najis deh keng mun beres sampian kak dinto wajib ngodok karena sampian ki andi badan sehat untuk nambel keng mun pah sede sampian bajeng terima. Jadi ontong mun beres sampian ontong pulan beres keng nangkin ngodo ontong beres mate ontong bajeng asa keng oreng ngatamat. Jadi napa jang sampian napa milih mate tak usah ngodo napa milih beres boleh. Milih si kemba bu. Milih si odi aji ya kak itu nyaki milih beres apa mate milih si odi ego. Putu pak kering ngapa dina dia. Mun tak odi lo anu bu. Tanya aki mele beres ngodok bojang apa mate tak usah ngodok mele seodi ego. Saya tanya aki bojang saya jawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon jelas iki. Nek tak bisa beten tak bisa aguli. Aruku ban cetak tak bisa sujud ban cetak tak bisa. Shalla bil iman ai bil isyarah. Abajeng kelaban isaroh. Lah tak bisa agulir ya kak. Ikan deyoreng, lah tak nyempit, lah tak bisa. Ngocak lah bisa. Maka ketika lah tak bisa reng sabareng, bajeng ini kecukup kelaban ketup petengal. Takbir ketup, Fatihana ketup sini kak ketup. Tetapi Fatihana iya tengenangan macam Fatihah. Seepaguli kalau ketup petengal. Ruku aketup, ruku nih kak aketup boleh sujud, cungkem pangan boleh. Boneka tak bisa tak. Ni kalau betul mulai beri tak melak sekali. Maka ketika tinggal tak bisa sholat bil qalbi. Pada sampian tak bisa melak. Sampian tak bisa akan dah. Sampian bahkan kau orang akan tak ngiding. Keng ate ki engak maka bejeng gak dinto pa umber ilum ate sampian. Uduung pa umber ilum ate. Bejeng na sabak yate. Maka sampian nika ibito nga bejeng. Boh, nika ate na bereng tak akretek tak. Tak bisa. Mun ate na bereng tak akretek temis nari ko ni Haji amat teh cak lah suruh bejeng boy bejeng ngaki jelas
Engkau ni ibik sutia bu nasuri. Nak kau ni ekapi mati berarti mun ada na barang tak gertek ya. Ni kalau tak wajib bejeng keng selama madamah akluhu sabita mun otak mun pikiran ki bisa asampung maka kak ditu ki bisa abejeng. Ki wajib abejeng. Mun bisa abitaaki antara pedis ben manis wajib abejeng kak. Jadi mun behero abejeng enjak jongko lah tak tahu apa. Beri icap film mak kak mun panikakan. Berarti abejeng dia. Yang mun pas capi pahikakan manis nyaman nak le cuma kita abejeng pada. Berarti hilir ya. Jelas. Makanya saya ngak mun bejeng. Saya ngak ibadah selain bisa rempuk kak. Keng mun ibadah saya nyama bejeng kak dinto tak ada rempukan. Makanya itu buang kibik Gusti Kanjeng Nabi. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu. Arah apa? Kaja kelu. Oh gelak mati. Oh kapan udik ngecit sampean. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis shalah. Pertama saya bekal ibitong hari kiamat kak dinto salat. Faida soluhat mun pejeng sampian saya soluhasairu amali kulli amal selain tak usah jeling. Tetapi malaikat langsung muka babus sholat. Kapan pejeng saya? Pasana tak usah tengalin, haji tak usah buka, zakat tak usah buka. Langsung ditulis saya kak. Amin Allahumma. Tapi wa idza fasadat keng mun pejeng tar celater, pejeng enteng, pejeng tak pati bagus, maka fasad sairu amali kulli haji maki dibelian kencerna ekorangin pas sama kita tak tobong kencerna tak kena sedekah maki banyak abdi kencerna tak depak mangkana pejeng gak dintutori pasai mun pejeng gak dinto sai insyaallah kudu ben sampian keng selamat tak insyaallah mun ki anyam aring madura abejeng kapi thank you kak ada ring madura selalu abejeng kula sering ngabala setiap pengajian napa-napa le ngak kudu ben sampean orang tanih orang sabiasa tak abejeng lah bejingan sekali mun madura pa kuna bejeng ngiba ajam nyabu ngaki ambui masjid ngecok kota kamal tapi beni bejingan madura mun bejingan madura bejeng tadi kak abejeng punten make maleng mun maleng madura lo ngecokan kota ka amal masjid ngecok pesenet to mun kota kata egala iki ya kan lumayan bu mun ikan nak pesenet to kan panitia lo report nak kina gebay pole teti mun ki anya maring madura insyaallah selamat amin insyaallah bejrah amin pon sebisanya para dosa pertama bejeng lema mangkana as-shalawatul khams kafaratul lima bainahunna cepun kanjeng Nabi bejeng lema bektok kak ditosot kosota tusah antara bekto selema tu saja napa saus kau leben ajunan king mun bejengin marina tusah kak dinto bi Allah isapora insyaallah sehadir kak dinto tusana tade amin karena ku leben sampean abad juga bejeng lema bekto amin pon senomor 2 napa senya pura tusah istighfar kanjeng Nabi adabu at-taibu minad dzanbi kaman la dzanbalahu orang seh nyuun sapora maka orang kak dinto pada ben seta ala ko tusah sama sekali makanya kula ben ajunan iya jadin kala ben istighfar bada istighfaran Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal bada istighfaran Nabi Yunus La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin atau istighfar kaula ajunan sebiasa maus astaghfirullah rabbal Astaghfirullah Rabbi zidna
ووفقنا عملا مقبولا. King pon ulama nahwu astaghfirullah nika roong tak oleh pate kotu doma. Jadi sebiasa kula ngiding astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Can malaikat itu oleh senjeri ya kok. Tak oleh kotu astaghfiruh karena astaghfiru nika fi'il mudhari mun fi'il mudhari maka roh ni kata oleh pate. Jadi mun maca istighfar kak dinto pasae sakale makle terima kelaben sampor. Jadi senika astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi ambui astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astaghfiru. Laro karu ring lambe, mun ring lambe nikah makela salah pakun terima. Karena putu sapora ni kepada dua. Pertama nasa aba'idan anil ulama, jauh dari orang alim. Nomor dua au qaruba ahdi bil Islam, anyar masuk Islam. Putu mar kedua nikah make putu bi Allah eka leburin. Situng jauh dari ulama. Lambek nikah ada ulama. Makanya cak heran dengan lambek bani astaghfirullah. Wa Allah. Wa Allah. Wa Allah. Ora Allah. Jadi make pora Allah pakune terima arapa lakar tade semale enak. Ladung-kadung kato manan make mangken banyak ulama pakun ora Allah. Ora Allah. Engki imam apa asy ilahi rabbi anta maulana subhanallah 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 kidingake mbai budi banlos 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 make banlos nikah terima ada apa cek lambe king tak tahu lah kata mana ni yo belok bisa ya pakun banlos banlos subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah 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 ya karim ala kulli hal وعلى كل نعمة ونعمة الإسلام والإيمان الله أكبر لا بر لا بر لا بر لا ini kamu kilo berbakuni terima arapa berangkat lambe dari jahil makdur putus esapora bi guste Allah yang cuman makilah bandos cek cok sita dibujuk oleh na bandos dia kan makin subhanallah 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 tekupan mate teti jerengkong se banlos teti bujuk se subhanallah teti jereng mak pit di teti jerengkong ki budian budian keng sampan mun interene ka ontong jerengkongnya Untak terus yentar na boleh bian ki mun nek teti jerengkong lo kerentar ka laki enggak aman sampean kak kan ka dia Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pon, tusanike sepora pertama kalaban salat 5. Nomor 2 tusanike sepora kalaban istighfar. Nomor 3 tusanike sepora kalaban ala ko bagus. Wa atbi'is sayyiatil hasanat tamhuha. Mun mareh ala ko cuba toro kalakuan bagus. Le kelakuan bagus ni kanya pora kecubaan. Sampean tak sempat abejeng, kita sempat minta sapora. Keng mare ala ko cuba, pahala ko bagus. Maka kelakuan cuba kak dinto pagemet kelaban kelakuan bagus. Allahumma lebet esongai pah bedoreng bini mandi. Apa andal kana? Umpama sampean ya Allah tu sekok gi buru. Aja dan sampean pah bede malamal, sampean ngala obeng 2000. Asadeka kalau ben sodako 2000 sampian kelak senyen tumireng bini mandi bi Allah ya sapa cang siapa kana iya kok cang ngeberi 2000 nyen tumireng bini mandi sapa ora oh iya mun dia kok majer 10.000 nyen cuma 3 kali aki deki iya mun majer ka ada tak oleh yang ku registrasi dak rembi sampian bah majer 10.000 nyen cuma namarena maksud tak sampian ni kamun ala ko coba mari ala ko coba ni kamun bisa ala ko bagus kalakuan apa saus kalak ko kebagusan kak dintoh maka kecubaan sampean bi Allah bakal isapora
Karena Allah seadabu melalui lisan Rasulnya, wa atbi'as sayyi'atil hasanat tamhuha. Mari ala ko cuba toro kelakuan bagus, mun bi sampean kelakuan bagus, maka kelakuan cuba kadin to bi Allah sapora. Amin Allahumma. Pon, senyapura dosa pertama salat, nomor 2 istighfar, nomor 3 kelakuan bagus. Nomor 4 nih kasih paling nyaman. Tak usah abojang tibi, tak usah maca istighfar tibi, tak usah alako bagus tibi, nyoon lagi sapora bi orang lain. Ada tuh sana bu. Amin Allahumma. Tetini ka oleh pangapora gratis. Pasera orang lamba si ampon sete bang sepo kaul ajunan. Umpama pak sete beda tuh sa sekiba. Keng bi sampean mangken mau saki istighfar ke atah lil ansar astaghfirullah li ahlil kubur astaghfirullah li ahlil kubur astaghfirullah li ahlil kubur maka saja bang sepo kaula ajunan sampun set sapora tu sana bi Allah gara-gara sampean saya minta aki sapora gila. Amin kok teh lo jak berkat ngalakkeun dua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nikah hebat tak? Kula ban sampean budian seta beda tusa sekiba dak masa apa aja ngaca ilmu kopur dak masa minta sapor cek tak itu dia mana dak masa sedek ngaca ilmu kopur keng bi nak foto bah keng astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi maka tusa kaula ajunan tak minta sapora tibi keng mun beda orang saanyo lagi sapora maka tusa kaula ban ajunan isapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Saya dapat tak saya dari umat Nabi Muhammad. Saya dapat tak saya dari umat Nabi Muhammad. Tak usah minta sapora tibi keng mun beda saya minta aki sapora bi Allah sapora tu sana Allahumma. Nika cuma umat Nabi Muhammad kak selain tak bisa cuma kula ben sampian. Si bisa ngak nikah. Jadi minta aki sapora bi seodi. Ben kula ben sampian. Ya mi andi upin-ipin kok kena. Ya etale apa anu upin-ipin aja. Mita lelak dia, jangan tak dengar kami upini ini. Jami tahu saya tali aja. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pon, ben kula ajunan ka, cepon ulama, mun minta sapora, cek cuma katibiin. Pakon minta aki sapora orang lain setoman izolimi bi kaula ajunan. Sampian toman lanyala kata tangke. Sampian toman andi tusa ka orang. Seorang ini kemangkin kuluban sampan minta sapora tak bisa. Ima orang al ampun seta. Ima sampian tak bisa apangki kalaban orang. Maka sampian ketika minta sapora senikah. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabi huquqi wajibati alayya. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Apal. Ini kita apal le iya le kasmare. Apa? Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabi huquqi wajibati alayya. Kan kaya tok bala lancang gelumpon. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabi huquqi wajibati alayya. Pasera seh ni on sapora kalaban bahasa ngak nikah. Maka sampean setoman salah ka orang ben mangken sampean minta sapora ka orang tak bisa. Ima orang ngala seta, ima orang ngala ngale ke Jakarta tak bisa temu. Maka tu sana sampean se ka orang gak dinto bi Allah pah sapora. Amin Allahumma. Maka namun minta sapora sampean tak epang kita kok kula ben sampean toman salah ka orang tak epang kita. Teti minta aki sapora orang saya pasalai kasah kalaban bahasa ngak guru kasah maka tu sana sampean seka orang ni ke bi Allah pahi sapora. Teti akhirat tak ada tuntutan budian. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabi huquqi wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Mun bisa Pala tak bisa separuh boy. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabi huquqi wajibati alayya. Maka tu sana sampean kata tangkap sesampean tak sempat minta saporak maka bi Allah bekal saporak. Artinya i akhirat tak kira penuntut orang seh pasal lain mun bi sampean lamar itu aki pada benki furu gak bisa. Jelas. Paham huk? Antar bisa ngalakoh. Amin Allahumma.
Jadi kalau ben haul mangken bang sepo kau leben ajunan isapora dapat isapora tu sana. Isapora karena anapa? Tu sagak dintok banyak sebisa teti akilan cedan tu isapora. Sepertama kalau ben salat mun pejeng 5 waktu berdekarena ben Jumaten kak ben Ramadan. Cuman sepaling inti kan pejeng 5 waktu. Mun pejeng pakun maka kalau ben istighfar minta sapura tibi ke Allah kula ben sampian. Se nomor 3 kalau ben apa? Kalau ben kelakuan bagus. Se nomor 4 tu sagak dintok isapora maka kita ala ko tibi mun bi orang lain enyo ona ki sapora maka tu sakau leben ajunan bi Allah isapora. Amin Allahumma amin Allahumma. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna wa wafiqna. Cak sampai kasep nyuun sapora pong-pong kinya lancar jalanah bilanya baca kakan lerak kasta bentopet tada kunana nyuun saporak lo itarima. Astaghfirullah Rabbi zidna wa wafiqna. Bumi ngulok saben are tak kurang dari 10 kali manusia kapi bakna tengate tak kira burung sebekal mate dak puste Allah ipa bani pone. Astagfirullah Rabbi zidna wa wafiqna. Lakona manusia isi yang malemah tak ambusena bang dekatunya kapan etopuen kala bentana tunya nasibnya ikala lainna kadang ikatokar bina potona. Rabbal baraya minal khataya Rabbi zidna wa wafiqna amalan. Seiki bacoma amalla bantusa seikala ko itunya tak ikarasa
depak ka kopur akare kasta abelia pole abe lata bisa entara katunya abe tak kobasa astagfirullah. Semoga sedaya hadir kau leban ajunan abadi ka Allah dalam keberadaan tu sampun esapora. Amin. Imma kalaban pejeng sesampurna tu sakau leban ajunan bi Allah esapora. Imma kalaban kau leban ajunan ampon noleh maus istighfar sehingga tu esapora. Kota besi nomor telok karena kau leban ajunan seling ala koh kebagusan sehingga kau leban ajunan bi Allah tu esapora. Kota besi nomor 4 kau leban ajunan setegi betusah keng di si odi enyu ona kisah pora sehingga kau leban ajunan tu sampun tada Allahumma umpama ki pakun hadirin la abajeng tu segi pakun bedekadena iki ba maus istighfar tu segi bedekadena iki ba anak bagus ki pakun bedekaden tu sah sete ku leban sampian pah bi nak foto itu aki ki pakun bedekadena tu sah maka beda terakhir saya bagi kau la ajunan kenapa syafaat Gusti Kanjeng Nabi nan akhirat Kanjeng Nabi atau man adabu syafaati li ahlil kabairi min ummati tang pertolongan tang syafaat yang beagina khusus agina dek ka orang senton lao setu sana iki beka akhirat tu sana kita mari tu sana ki jeraja yang bi Kanjeng Nabi kaula ajunan akhirat kula ben panjenengan mun yang bi Kanjeng Nabi syafaat bi Kanjeng Nabi maki tu sana banyak insyaallah tak kira terus sedek ke neraka amin Allahumma makana pah bede moloten jeung aja ben taun sombengan thank you Bu benikeng tak leso sambian benikeng tak payah entar kak kanto buang bekto gi nangkin nyumbang bese nangkin alakoh nangkin ngerena tapi insyaallah kak ditu bakal teti swargana sambian budian makanya jaga kak setahun sekalian bila boleh kula ben sambian andi aman pongki tempo na bisa pada bisa nyumbang ubeng pada tak bisa nyumbang lako badah tak bisa nyumbang lako nyumbang ngerena dek remas setro acara saya pese tak andi lako tak bisa alako nyumbang ngerena tak bisa ngerena nyumbang si nomor 4 nyumbang ngakan boy pada tidak bisa tina mah kita nyumbang pada andi 4 lagi bekapi dia ya jadi berkat oleh menem dekinya belum apa-apa kan engki sepenting peng nyumbang ini kalau termasuk nyumbang maksud tahadir kalau ben hadir ini kesampian nyumbang karena maki sampian pese abri kapi keng mun orang kata de entar gula tak kira api datu katerpal karena gula beres tetih mangken ini kesampian sombongan sepaling rajo hadir areng sareng katinikah sampai cek ramena aja meki bengaji pung pelempung negi bengaji tetih kalau ben ngaji areng sareng ketika dintu ampun sukses semoga setia hadir syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma ben biasa aki kau leben ajunan kak dinto maca solawat jadi cek karo dentek bulan molot asolawat deh saarena maca solawat ben maca solawat kak dinto cek pun ulama bedelah jenak bede tarik kenak usaha aki solawat kak dinto ngakui laguna solawat karena guna temantar ke situng pengajian solawat teh laguna lagu dangdut ya tak pana pegeng mon ngakui lagu dangdut orang nganikah maca solawat benih ingat ke Kanjeng Nabi ingat ke cita-cita ta buat saya ngakui lagu India Allahumma salli ala sayyidina siapa nak divanaria he kese tumse dil mere jana lain buntong dia mangkana mun solawat dengan kui lagu solah bala sampian oh dengan solawat tibil kulub nih kami pola tempo nang pun anak Allahumma salli ala
Muhammadin wa afiyatil wa ala alihi wa sahbihi. Kan nyaman mentepak lagu ni kan. Yang kena bangki. Oh taba pada sampean tak dengan lagu, cak lagu pada. Keng cak cang tekuk talim bos. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad senekat. Lali balik sampai kepada mana? Atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berkencang tak bertiapan. Allahumma salli salatan Kalimantan Selatan. Ada Pak ke Banjarmasin solawat aja. Paham Bu? Saya dengan ngempen anak tekos juling ayo ling lingker olar ayo lar bereso ayo so. Anak siapa deh? Sosoraja. Cek kibaga pengajian kia aja Bu. Ya mimiknya lagi anak aja bimbung saya pada jalan buat saya jadi. Macam lagi solawat ki maklum biasa. Insyaallah mun lesan gak dirto biasa nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan tak kira burung bekal selamat tibi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manter tepak kaula ajunan sedaja sehadir mangken senyumbang mangken sepaya mangken seleso mangken manter tepak ka kelompok gak dirto amin Allahumma. Semoga sedaja sehadir pelanceng umur sebarokah. Semoga sehadir ki pada Pak Azhar dak ke makam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad di Madinah. Semoga sedaja sehadir paringi sehat jasmani rohani. Nak foto nak solihin solihat paringin dunya sebarokah bisa kebesaran ibadah dak ke Allah. Dari sehadir mun beda andi masalah bi Allah tuli pamari masalahna. Dari sehadir mun beda sesake bi Allah yangka penyakit. Dari sehadir mun beda seandi otang menter pelekas majer o tengah. Mun kita bisa majer o tengah semau tang menter lupa. Ni agila amin Bu. Wah itu. Itu Pak kering apa dina dia. Ya mun saya mau tang lupa kan tak usah majer ki ya Bu. Jadi mun majer kita bisa ya Allah pengelola aki ya Allah. Ini saya enggak selalu tak majer bahwa dia gitu aki ngelola. Manter bi Allah pelekasah bisa majer. Amin. Ben manter setuju hadir tak sete kecuali asamu la ilaha illallah. Amin Allahumma. Sekak dintoh sudah saya pada Pak. Ibu Lina boleh sebagai kesimpulan mak le bisa ingat-ingatin ki korang. Ingat tang bini je Bu. Kapan para turun korang. Pengajian maksudnya kan. Cerok norok tak tahu kan. Arab, ni tak mulai apa dentek. Dentek fajar dan bila kau mengonjang nikah, bila kita api datu fajar ke ada dia tu dia mulai kan. Teti saya nyapa ratusan ni ke sepertama bejeng lema bek. Saya nomor 2 ni on sapora dek kuste. Saya nomor 3 ala ko be. Saya nomor 4 umpama tak bisa ala ko tibik nikah. Sete keng bi seodi iya hole pada ben mangken. Saya sete sapora tu sana. Amin. Minta ki sapora bi seodi ki makun bade tu sana. Cek ko beter kor asampung dek Kanjeng Nabi. Iya mbak bi Kanjeng Nabi keleban syafaat. Amin. Insyaallah saya jadi hadir dek min ahlil jannah. Amin. Insyaallah masuk surga kapi. Amin. Manter apa lo boleh suar kemudian amin dalam keadaan bunga cempur agati mangken amin Allahumma amin. Sekak dintoh si bisa pada Pak banyak kini. Okey pakon pas tutup tadi tutup mak le barokah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqah wal khatimi lima sabaqah nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسبابهم وإلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران. اللهم أدخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين ممن يستوجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين ممن يستوجب شفاعته ويرتجي من الله رحمته. اللهم ادخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلام في الدنيا والآخرة والتقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والموس بالنبي وبأم المؤمنين walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun sapa ora kaki tekok beda kesalahan kekeliruan buk sapa aki sitaja buki mencari Allah lanjang umur tepangki boleh kesempatan selain dalam keadaan sehat ben kenging ridhoipun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung de selerepon sedaja dedebun sampun kajerben sareng ajunanipun simulja tetia tambana ilmu simanfaat tur sebarokah da abdina sareng para ajunan sedaja. Amin amin ya rabbal alamin. Sekadinto korang lebih napa matur sampun katotor dari batan golah hanya ono pangaporah sesubung batasipun. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.